من جدید هلا بخشا بالصوت نادا جابن رشا گردن هزار رمو صارد مقدار من جدید هلا بخشا بالصوت نادا جابن رشا گردن هزار رمو صارد وزنادي ممتاز ذكرم تسحل عمرم تزمع جندم يا ورا اليوم ورا البري تدر بدري علي جوهر وزنادي ممتاز ذكرم تسحل عمرم تزمع جندم يا ورا اليوم ورا البري تماشاوان نجا ایوار باش مجاره ما ایرو بریم هر مجاره بناوی خواه عبدالباقی حسینی و بناوی کتیا گشتیانی بسکار و روزموان کرد لسوریا از خیراتنی بردکم دبیجن مجاره ما ایرو لسر چیروک و رامانا کردیه دمیوان عزیز لجمع پیدا دبن یک جه چیروک نویس قادو شیرینی و رومان نویس جمیل ابراهیمه لبری گو از هر دو میوانا پیشکش بکم و سلاوی خواه و بگینم و از خوازم هنکی لسترباری چیروکا کردی و رومانا کردی هنکی بینم زمان دیسا جوا حوالی ما هر دوک لسر اکرانی هاتن و خویا کرن لبلی دورا می سلاوه که گرن و بکن و جننگری آواجی بخوینن لبری وی از خوازم هنکی لسر چیروک و گمگوت و رومانا کردی جوارا هن اگاداریا بیجم باش را امی هر دو میوانن خواه بپرسن که او چه اگادارین و انزانین و درباری و هر دو مجارن هنن مجارا چیروکی و مجارا رومانی وقو هم دزانن کلپورا کردی گلکی زنگین دولمند به کلپورا خواه به چه بخشان به چه هلبس به همی ام دزانن که دولمندیا و دی چیروکا سرپیهاتیا دستان کردی هنن سه دستان کردی گلکی بنابو دنگن ام همی وانواز دکن وک فرهات و شیرین سیامند و خجه و ممی آلان و ستیازین اف هسی ام کارم بیجن اگر بینیفساندن برنگکی کارم بر رومان و کارم بیجن چیروکن دریش دیسام گلکی الپاش فناگرن ام تخوازن ددما آنا دنیزیک دم پحسابا مجارا بکن دبیجن دسپیکا چیروکا کردی هات نیفساندن د سال 1856 بو ملا محمود بایزیدی چیروکک بناوی عادات کردان نیویساند دیمک بخشانا کردی ام بخشانا کردی نصر الكردي بعربيها جنبيجن دماوي 1856 سبيكريه لیم ورن صد سالا بیستان ده گلک کوارین کردی در کتن و چیروک دید هاتن بلاف کرن مینا هوار رونایی ستیر گلک نیوسکاد لورجی نیوساندن دبیجن ده هواری ده تنه میر جلادت بدرخان 15 چیروک تید نیوساندن هر وکی دیجی همین نیوسکارن گوته دید نیوساندن مینا عثمان صبری
قدری جمیل دکتۆر نوردین زازا واژی گەلک چیرۆک و چیرۆکن تایبەت یعنی ئەو نمونەین چیرۆکە دوان کۆڤار و ڕۆژنەما دێ بەلاف کردبوون ئەم وەرن di salên notî de li Kurdistana Rojava an jî Kurdên li Sûriya gan bêjin kengî dest pê kirin di notî de sala 1990 de dest bi wergerandina çîrokên çi bêjin bi erebî bûn bi tirkî bûn hatibûn wergerandin zimanê Kurdî lê gelek nimûne hene bi rastî wê demê gelek xortê me jî ne gelek bûn yanî lêbelê nimûneyên hebûn got çîrok nivîsandin مينا مثلا فواز عبدي هبالي فواز عبدي خوارو مجموعة درخص بنادي خوارو بير رستم هبو تشريكين برابيتي باوي نازيني فساندبو قالك خورتي مي هريمي دست بنفساندنا تشيروكان كربون لي دي انطولوجيا تشيروكين كردي يا كوفرات جواري في دما داوي مکارمێژ 2004 pêve antolojiya çîrokên Kurdî derxiste bûn beşek jê li ser çîroka Kurdî ya binxetê nivîsandibû ku hemî kesên nivîskarên Kurdistana Rojava Kurdistana binxetê wek ew nav lê dike gotû ji kovarên hewarê fêr bûnin ji kovar wê demê kovarên ji derdiketin di demanotî de wek Gurza Gul û Zanîn û Aso واجی چیروک خوندور دید نویساندن دیمک هرتم چیروکوان جوا دست پی دکر دما کو چیروک خود ده کووار و جما بلاو دکر پاشره دکر برهوک و دکر چیروک او ناوین چند حبا دوی دمه دو چیروک ده نویساندن آنجی چیروک نوان ده انطولوجیا کردی ده یا چیروکن کردی ده هاتن بلاو کرن کو اوجی اوین جان کرد عبدالواقی حسینی فواز حسین فواز عبده حليم يوسف جان دوست كاميران حاجو بير رستم قادو شيرين رضوان علي سليمان علي شاهين بكر سويركلي براسي جاب نافين قوماغوتن اجي يك جوامم وهوالي ما قادو يقو ميفان من اوجي يك جواري ام يعني كسن قوم بخشانا كردي مجول دبو تشيروك دني بس عند دويدمي حطيرورو اف نافين هيجي لهولين وهيجي تشيروكان بردوام دكن امورن الدرباري روماني چل سر روماني هاتي نفساندن براسي اقاداريا سر روماني هاتي نفساندن حتى انا قال لك هيك من ليه امكانم بيجن دمانوطي وفرده هوالين ماني بسكارن ما كردن روجافا دست ب نفساندن روماني كرن اسكارم نابي دو رومان الفر بينم زمان يك جواين پريشان كك آزاد باوي شاهين آنجي آزاد علي از باورم ناوي ده سال 1990 يكيد يكمين رومان دي ناف كردن روجاوا ده بلاف كربو دوي دميده ده بگو بري ويجي هاتم نفساندن لبالي اقاداريه مسرتنن وكي ديجي رومانا باوي نازي ستوكهولم تشدي تيا بيجا بكردي دركت باش رجي هات ورقاراندن زمان عربي كارن لبر بسكنن حزدكم ناس بيجم دیروکا رومان و چیروکان اتخوازم جمیوان خوی عزیز هر دو کار بپرسم لیبلی از کارم میوان پیشی قادو از سلاوه کلی بکم و حاضر ما مستقادو ایوار باش از بنی بری از پرساش تا بکم از خوازم انکی کرتجیانا تا تماشوان هجار ولو بخوینم داکو هنکی تناز بکن و پاش رجی تشتن گو مکیم کربین تیلی زیده بکن قادو شيرين دي صالح 1967 لگوند ناروز در باری قامش لو نزیکی قامش لو جدایک بویا اگر ناوی گوند شاش گوت پاشر جمر صراز بك قادو خوندنا خوا یا لگوند خوندی وروکی لقامش لو جی بردوام کری و دیر ازوری انستوتیا متماتیک جی تواو کریه چند سالان لقامش لو بویه ماموسته د سال 1995 ده کوچبری اروپا بویه چویل ولات هولندا ایرل ولات هولندا دمینه بجی بویه چیروکاویا پیشین بناوی کورتک بو ده کووارا گرزا گل اكو كوني رش ومن وك عبد الباقي حسيني ما ده 1980 هذا بلاف ذكر وده ميدا قادوك چیروکا خویا پیشی دوی کوواری ده بلاف کرد
di sala 2011 de bû endamên hevbenda nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriya ta sala 2015 ku îro navê bû Yekîtiya Giştî ya nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriya. Ev jî logawê li ser ekranê ye. Her wiha Mamosta Qado beşê Kurdî di rojnama pênûsa nû de ji hejmareyekê heta 34 bû wek sernivîsê wê û dişopand û mala wî ave bi rastî tiştekî hêja di vê pênûsê de di vê rojnameyê de karekî hêja kir. Berhemên wî çapkirî berhevoka çîrokan wek me got berhevoka wî çîrokayê em pertûka wî çîrokan heye bi navê Serok û Merok 2009 li gor agahedariyên me hatibû çapkirin û her wekî dijî pertûkaya duwemîn stranên Nemir Mihemed Şêxo dengbêj Mihemed Şêxo digel birayê wî Beha Şêxo hunermend silav û rêzê min ji vir jêr henin got her du ka berhev kirbû û danibûn serhev berhev kirbûn û çap kirbûn. Pertûka siyemîn a Mamosta Qado ser Nemir İsmaîl Emo siyasetmedar İsmaîl Emo bû bîr û bûçûnên wî ku dabû serhev û amade kirbû. Ez bawerim ev pertûk bi du zimana hatibû nivîsandin bi Kurdî û Erebî. Heger şaş bin paş Mamosta Qado kar ji mir serraz bike. Her wekî Qado xelatek ya kurta çîrokê jî di sala 2023 ji alî kovara zevî diyarî wî kirbûn. Ji ana vê pîroz bi û ji wê demê jî pîroz bi Qado. Negî diyar kirin yani ez yekemîn kes di pêşbirka çîrokê de derketim belê. Pîroz bi dawî ez gelkî dirêj nakim Qado dixwazim tê ser jiyana xwe biştexile. Ez bawerim te mapera tîrê ji çend sala te kar kirbû tu jek ji ez û te ez bawerim heg ez neşaj bim ji damezirê nû bûn. Her wekî dijî tu qilçika nivîsînin qilçiqan ku ew jî rengekî ji rengê rexnayê. Li vir ez ê rawestim ke Qado ez dixwazim pirsaya kem mişte bikim derbarî çîrokê. û piştre jî eger tiştek di kêmasiya kurta jiyana te an jînengeriya te me kêm kiribe tu karibe bînî ziman. Dibêjin çîrok Mamosta Qado çîrok bi gelemperî yanî dibistanên wê henin li cem Rûsa çîxof heye çîroknivîs e dibêjin çîxof 600 çîrok nivîsandin. Ew dibêje dibe çîrok yanî zanebûna wê çîrokê re an danasîna wî çîrokê re dibêje divê çîrok bi kêmasî nîv saetê bê xwendin heta navê bibe çîrok. Lê belê li cem Ewropiya çi dibêjin çîrok kari dirêj bi kari kim be û kari heta pêncîr û pelî jî wek me got pêncîr û pelî jî kari navê bibe çîrok. Lê belê divê bûyerek be ne gelek bûyer li hundirê wê çîrokê de be. Emerîkî jî dibêjin Emerîkî dibêjin çîrok wek gulla goş tivingê derdikeve ew qasî bilez divê çîrok ew qasî bilez bê nivîsandin an jî bi Kurdî bê nivîsandin. Ka pîvanên te wek çîrokvan li cem te çinin pîvanên çîrokê ez bela ez timam bikim yanî jalê fantasiyê jalê pexşanê be te mesela em bêjin helbestê te nebe an jî dirêj bikin be. Li vir ez ê nimûneyekê berî got tu dest derseva xwe bikî wek nimûneyekê nama Kurda de nivîskar Medenî Ferho heye di pertûka xwe bi navê Baranê Kozî di 88 pella hatiye hev li ser qaba wê daniye çîrok nedanî roman yanî yek çîrokê 88 pella hatiye hev gelo şert û mercên çîrokê çawa li ser vê pertûkê jî tê tetbîqkirin fermo ana bersiv ştereyê. Gelek spas silavin germ bo te bo Rewşen TV bu hemû bînerên ku ana li me temaşe dikin silavin germ bo weêm çavê we yek bi yek gelek spas ku hûn li me temaşe dikin. Ez li pêşî yani birasî gelek rexne hene gelek gazin hene gelek gotin hene ku di derbarê kurta çîroka Kurdî de di 10 sal 20 salê dawî de bibêjim. Yani 5 salê dawî de gelek çalakî li Almanya ez bibêjim li Ewropa çêbûn hemû ji bo helbestê axaftinê wekî dî lê ji bo kurta çîrokê bi xwe nayê bîra min ku semînerek şevbêrkek çalakiyek ji bo kurta çîrokê çêbûne.
خفتنانی یعنی زیانا دو رجی بجم یعنی چما خلق چیروکی دربن مبخوا ایرو لکولینک جوچک کر بکات یعنی خلق ما چقاسی گوه دیدن کرتا چیروک براستی جهان ده نویسکار مزن نافدار نویساندنه ایرو ملکولینک بچوچک ده مالپرا سرسرا دکر وک وشانخانه 118 پرتوک چاپ کرنه 118 پرتوک چاپ کرنه تانها دو پرتوک بتنه کرتا چیروکن 116 پرتوک رومانن و پروا هلبستن لی دو پرتوک مخابن کرتا چیروکن اوجی یک جی عبدالباقی حسینی کو از میوانی ویمه برواجی فرندکان نه و آدن آخ وار عباسه yani du perdukê kurta çîrokan hatine çapkirin. Adin di derbarê mijara gote yani kurta çîrok hatçî. Kurta çîrok çîrok. Çîrok bûyereke her yek bi şêweyekî dikare wê bûyerê vebêje. Ew dikare bibe çîrok. Çîrokê ji çi ji efsana dest pê kiriye ta kurta çîroka guana kurttirîn çîrok di د ادبیاتا جهانی د گهاتی نویساندنه زیانا ویجی جده گوتنایی از ویجی آن جوار بکنیم جه افسان بره تا کرترین چیروک یعنی بویره که کسک تیدهی چه قاسپر به دو کسین یعنی گلکی کیمه برو واجی رومانه نویسکار دکاره گلک کسایتیان در باسی رومانه بکوانا بکار بینه لجبود کرتا چیروکه دخوازم ببیجم که رخنوانکی روسیه ناوی ناشلوویسکی دبیجی تانها رخنوانه دبیجی تانها متد داناسین جو کرتا چیروک ارندیتیه دکاره هلبست به دکاره بچی شیوهی به دکاره لی داناسین پولو سرراست وکیدم بخوش چیروک دبیجم ندیتیه فوستر که رخنوانکی اوجی دربار ادبیاته دبیجی که 50,000 گوتن کمی 50,000 گوتنی به چیروکه گبو بهتر یعنی 51 و بجور در ببیجن نخبو رومان ادجار آلان بو اوجی ولود دبیجی وقت تبری آنا آنی اوجی رخنوان دبیجی که 30 دقیقه تخوان تا 30 دقیقه درش کر خوندناوی چیروکه گبو بهتر نخبو رومان یا جی تشتکیدن و هنری جیمز وقت بابی رخنه تیناسین یعنی تخمینا دور 100 سالی سر دماویر در باس بول لگلکی نافدار دوار ادبیات دیگلک رخنه کرنه دبیجی گوش 6,000 تا 8,000 گوتن به مانا خو چیروکه گلی گبو بهتری 8,000 گوتن مانا خو بو رومان وكيدن يعني قال لك رخنافان قال لك وكيدن دبيجن يعني للسرد دريج بونا ويدمينه نویسکار چقاسی دکاره چیروکی وقت قالب يعني چقاسی دريج بك چقاسی كن بك انا ام بيجن و هستن رومانا كافكا ايرو من هولندي ناري دمكي دبي 61 روبله ورغرا هولندي 61 روبل رومانه كسب من كارفينا انكار جي بك روبك رومانتي نرخاندن لبورترين چیروکس دخواز يعني لسر شوي نویسکار بمينه كابايا چیروكي كورتا چیروك ان رومانه يعني كسايتي بوير خرجر تبلهفي ونظام چه همو دكارن في بردوكي في چيروكي وقت رخنافان همو خلق دي دست رخنافانا دي او بيجن اف چيروكي اف نچيروكي اف رومانه اف نرومانه دست وادي ندست يعني نويسكاش خود دنويسين اوكي لي دست رخنافانا دي يعني كورترين چيروك دخوازم كيرو دياري وبكم كبري درو جام ورگران د زمان كردي جوار بخوينم كو اوجي ببيجم اغوستو مونتيروسو اوایات دبيجي باوي چيروكا كل ما باكوت مزاحي تنازي بيكنوكي ساخر وق باوي كورتا چيروكا ساخرتي ناسكرن لامريكا باشور چيروكا جده گوتن انويسان دي مورگران دي كردي از جوار بخوينم ودما شيار بو باش گوه بدینه و دما شیار بو هنجی دیناسور لور بو خلاص اف يعني براز قال لك انا يعني من بقول انا تشيروكي بس قال لك رحنا فان دي بيجنا يعني وقت تشيروك دي تنه ودي بيجنا تشيروكي
دوور شیخوف جی کورتا چیروک نویسان دی بلکی ناگه پینجی گوتینی اگر دم هب از وینا جوار بخوینم جبو زانبن يعني وقت قالب تشيروكيش وقال مربوط قال لك رحنا فاند دربار قالب دريجبون وكلبونا تشيروكي تجي يعني تينين زمان والله نشر شوا مگوش کرم اتر گلک پرسه مهن اگر در فت هب داوی امکاربن وی چیروکی بخونه باش بس بلكي سيس ساني دريج نكا زوينا بخين بجبوك يعني بيناري مزانبن بكورتا تشيروك يعني شي ورومان يعني وقت ما قلت كافكا نشر تشقاسي كنو دريج به لسر وناندين ونزانم شي خرجرا نافي شي ده كرم لسر درباري شانس بيجي 8 من 15 سال بون دما من لسر درافك بشي يك جنيه ji 44 salan ve û ta roja îro min serê xwe ji erdê ranekiriye û niha ez li ber kinara mirinê me wek dewlemend dikin dikarim berhemên jiyana xwe bijimêrim 2014 bişkok 44,142 debûs 12 diranên periyan سێ پێنووس یەک دەسمال پشتا من خوار بووە ژیانێک بەلەنگازی خلاص بوو یعنی چیرۆک نەشەرتە گوتکن بێ یا درێژ بماناخۆ کورتە چیرۆکی یان ڕۆمانێ لەسەر شێوەیە نویسکار دمینێ هەنەراوی دمینێ بێکار چلو بکارتینێ ماڵەوە سپاس کەقادۆ ئەمێ هەرنجەم مامۆستا جەمیل ئیبراهیم مامۆستا جەمیل تو ئامادەیی بەڵێ ئێوار باش ئێوار باش ji te re û ji temaşevana bînerê me re û ji spas ji bo Rewşan TV jî ji bo vê derfetê û spas ji bo hecîlma guhdarî û li me dinere spas dikim. مامۆستا جەمیل بەری گۆسپرسا خۆیان یەکەمیش te bikim ez dixwazim hinekî derbarî kurtejiyana te ji temaşevanan ribêjin da ku baştir te naz bikin û piştre em ê herim tirsayekem. Mamosta Cemîl İbrahîm di sala 1905 di li gundê girftarê nizam eger navê şaş girkeftar dikevin navçeya Hesîça ji dayîk bûye di navbera salên 56 û 62 xwendina xwe ya seretayî li wa gunda kiriye li gundê xwe her wekî dî jî di 63 di heta heftê dî înstîtûya mamosteyan li bajarê Hesîça xwendiye yani destpêkê bûye mamoste paş re di heftê di duan di heta heftê hefta de li zangoya Şamê fakulta mafnasiyê an jî hiqûq tewaw kiriye wek me got bûye mamoste destpêkê paş re bûye parêzer muhamî li bajar ez bawer til bajarê Qamişlo bû duwê demê de wexta parêzer bû ew bixwe bûye endamê Partiya Pêşverû berê wê jî Partiya Demokrat bû û ketiye deftera wê ya siyasî di Partiya Pêşverû de dema dawî ez bawerim dev jê berdaye li vê dawiyê jî dest bi nivîsandinê kiriye ku dest bi nivîsandin tora û çanda kurî kiriye ji berhemên wê çapkirî çar pertûkê wî henin pertûka yekem romane navê Guharok e ku sala 2014 hatiye çapkirin pertûka duwemîn Çûna Suleymaniyê 2015 hatiye çapkirin ew jî bîranînên wînin pertûka siyem wergerandina romana Şingalname a Mamoste İbrahîm Yûsufê ku ji zimanê erebî kiriye zimanê Kurdî ew jî 2017 hatiye çapkirin pertûka çara wergerandina romana xwe a bi navê Guharok bo zimanê erebî amade kiriye yani ji Kurdî kiriye zimanê erebî ew jî di sala 2018 hatiye çapkirin Mamoste Cemîl ez gelekî li ser kurtejiyana te nawestim eger tu tiştekî hilo giring di kurtejiyana xwe de bala te dikişîne tu dixwazî ji temaşevanan ribêje wê demê dikarî bêje lê belê ez karim pirsa xwe yekem ji te bikim ارتباط میگیره پاشتی جی سر kurtejiyana xwe gem tiştek şajî gotibe bîne rasta raz bikir mamoste li gor dema
لگور دما پرتوکه انتهى يعني وقم امزانين 2014 حتى 2018 پرتوکه تاعتن شاب كرين يعني چما وقاسي درنگ تدس بنفساندنه كريه از باورم تمنه تجي انا خدي عملي تدريج بك بو هفته سال يعني عملي تمنه شست و چارات تدس بنفساندنه كر يعني چما افقاز درنگي تقولو دس بكر چه سبب سدم هبون تكارج برشلو بك فرمو سپاس كاك عبد الباقي براسي من تمنه شستي دس نفيساندنه كريه مبخوا از هنا حفظ صالي بوم بكردي نفيسينه بس مچن نفيسيمه وچاقي هالبس نفيسينه مخورت بونم قرب بون و ما پرتوکن دیوانه سیده جگرخوین و تیریج دخوندن مجی یعنی مجی چند هالبس نویسین تبیرامه سالا 67 بو یا 68 بو و کروسک بچوک جی چند هالبس ما چکر مشان دوست خوی ودی عمري ويدريج بك بهزاد جنيدي اللي عندي ورينا مجوير شان نزاهين الجمعية هي تنا از نزانم الجمع چند هالبس ما هنا ده دوازده بلكي ببازن انما باش اجمالا وانتي بيرامه عربينا بله بكردينا بعربي تنيفسان دستيك انا بكردي ده بازه انا بعربي سيشارك نفيسي بون هنا ده قال كي اشكارم شباب بالفرنسيجي مشان هالبس نفيسي نختار ما تقند دبستاني اما قال لك حاجه ما نذكر زمان كردي باندوراوي دسيتش قال لك لسر يعني باندورا دسيتش ترجمها لسرمها ويكجي ابي مسيدايه تيريج زين بتشوف بوم 4 سالي بوم دهات جمع جاري چندرو جادما هلبس خوجمر دغوتن جارك يا ددوا من جبر ذكرن ودغو كاشمر بيش مجير دغوت اجا قال لك كيف هاي از حمبيزكم از ماجد كرب او يعني او جبيره منار قال لك باندوراوي لسر مهبوكو بري خدا نویساندنا كردي و دست بك وك مقوت هلبس نویسين وكي دنجي دصارا شيخ السياده مبخوخه هيني خوندن و نویساندنا كردي كر براي مني مزن شوي رحمتي رحمه خدي له سيفر توكي كردي جنب مالي بشارت بون الشفانه كرد عرب شمو مامي الان ليسكو وجابا و دیوانه سیده جگرخوین ثوره آزادی اوجی براسی صباح زوب دزی از رادبوم جي وانا اسكربوم بدرد خصو وتكتم شباكيش بروحني هب مدخون والحاصل ما هيني زمان كردي كر لوان حرسي برتوكا بتايبتي قالك باندورا وان سرمها بو قمدس بنويساندنا كردي كر مخابن شفانه كرد نكاري بو بداوي بينمش برغو پشتي دمكه خودی وان پرتوکهات او برن و من کاری وبداویون ده ادن مخندن نویساندنا هلبستا مبري خوجه گهرت پشتی گواسکت منافرزا پارتی سالا 66 قد منافرزا پارتی ليش هفته يفرد من ما هلبست نویسین كاتنا كاري بارتي و مج مراقهاندنا ويردن في جريدة ديمقراطي بلكي هاي تجي هي دورة جولستان هبو دورة يعني مثقف تقدمي هبو مستر بله د جولستان د تبر همه تد جولستان د کووارا جولستان یاگو پیشورو در دخست تبر همه تد بلا بون قبل بلكي جوتارا كياد دو من فيسين عندك من فيسي بس بعربي بيتر مدن فيسي مش ديمقراطي يردن فيسي مش مثقف تقدم يردن فيسي وزبوم چند ساله که زبون برپرسیاری حرد واجی پشتی دمه که مدیت ابن فیساندنه منی بعربی حمود نافان روپلی وان بلاوو که پارتی دمان و من کاری ونه بدن سر هب ونه ت فیده جیب بینن جده 1050 از کارم بیجم 1006 تایبتی از جناف ریزا پارتی درکت و جبرولو جی بری خدا نویساندنا بکردی نویساندنا کردی موچه غیر دست بکرد 1006 1007 اف گوهارو
سه 4 سالا به مردرج کر حتی که من خلاص کر حتی هم گم خلاص کر بجی جبر پیش گوتنت گوتی از چوم جه بویرا از هاتم و آخر سر سکنی مگلتی حتی هم آگاهی دانه هبو گلک حاضری جیر کری و دست کان بیساندنه بوجی یعنی از نگل کی و چاقه سربست بون به زمان کردی نویساندن کردی من نه دست پید کرد از گل کی لیوت گریام و هدی مدن ویسی 2014 گوتنا داوی گوهاروک بداوی آنی مبداوی آنی گوهاروک 2016 هات چاپ کردن لستوکن چاپ که چاپ دوا برلین 2018 هات چاپ کردن دورم چونا سليمانية نفيسي او يعني بيرانين وي چونه بون يعني از ناف شاندك بارتيا پیش ورود ما چون سليمانية ما مستعمر سر پرتوک که بس متخص انه چما بدرنگی تا دست بکر ديمك مجول بونا تب سياسته وكيدجي تبريانا بكوار برپرسي كوارا بو تهلبسنك نيفساندن باش سپاس ماموت جميل مهر نجم قادو التفقر بخير قادو جان برسام يا دومين جبوتا بهيستي قوتا ليكولينك درباري تشيروكا كردي نيفساندي سر بيواجويا وي کو دگل قوناغا د درباس بویا چیروکا تایبتی چیروکا کردی نزان مگر بگلمپری تچویا کردستانی آنجی تفوکس کریه لسر کردستان روجاوه از حز دکم گوت ناوروکا و لیکولین اخوات تشتما شبانا بده شروعه بکه و امجی لتگوه دار بکن فرمو باش سپاس دکم گلکی براستی لیکولینک يعني في دما داوید دما يعني مقابل دما كورونا دم بخوشی گلک پرتوک خوندن تایبت درباره کرد چیروک و رومانه گلک رومان و چیروک جی یا بالا مکشان يعني درباره چیروک ده كم ليكولين هنا اللي قال لك نيفيسكار قال لك خرجر قال لك تشيروكي كردي هاتنا نيفيساندن جبري في يعني ست صالي ورفه تشيروك بشويكي فرمي هاتي نيفيساندن مقوت والله يعني براستي قالك ليكولينك ديروكي دي درباري كرتا تشيروكا كردي دي يعني تشيروكي بقشتي بين نيفيساندن بله برحال خارج سركه بالتخمينه من كرتا تشيروكا كردي تنها دنه قناغار يعني قزب بيجم كرتا تشيروك وقو ازو تدن فيسينن كيكي عبد الباقي دنه قناغار بتخمينه من درباس بوي يعني اما بين حتى تشيروكا داوي برتوكا تدركتي بري تخمينه من بري ساله كده بله افسانه هي افسانه تشيروكا كي لهنگي وي كسايتي وي خدانه نمرو في وكموتو كيكي جميل يعني وك بينرا خدان او لهنجن او بويرد لقينن خرجري تشيدكن شتي سريوانا او يعني افسان ام محمود زانم بيچي دم داوود بلكي بري ببيجن 1000 سالي فرفي شوي افسانج بخوهات بهرتن يعني هما 100 ساله دوازدان دي او ريتشارد شاه بريطانيا او دلي شيرجر دقوتن او بخوجي بوك لهنجكي افساني يعني ولو قال لك يمزن كرن يعني چمكي قال لك تشتارا بو چ بيجم روبن هود يعني او بخوجي روبن هود 100 ساله چاردا دبو وك لهنگ وك چ لهنجكي افساني هات نرخاندن لباما كرداجي قال لك افسان هنا يعني هما يكبنا بكم شهماران يعني ام حمود زانن او نقشه ما بديوارا فذكرن لي تشيروكا وينا خزيتم هبا من تشيروكا وي سربياتيا وي جي جبينار بوغوتا يعني احسن قناغا بك ما مستجان درج ناكم جبول درج ناكم مزيتني يعني نواب بيجن قناغي جيتر درباس وندو بشتي افسان داسيتان هاتن داسيتان محمود زانن تجي انا داخفتنا خوي دسبيكي داني زمان يعني داستان او بويرا او سربياتيا قبشوي بيتر هلبستيانا هاتي نيفيساندن مامي آلان ماموزين ودل دنيا يقول لك اليازا هوميروس يعني شاهنامه افردوس يعني بيجن يعني قال لك
عنتر بنو شداد ناف عربا وقت داسيتان هاتي بناف كري للباما كردا يعني ام هموجي دزانن ممي آلان مموزي وقال لك داسيتان دن يعني او بخوجي وقت تشيروك هاتي آدن تشيروكا فلكلوري يعني ام همو بلكي بتشيروكي فلكلوري رمزن بون انا ت تبيجم اجي جليل زاربوتنا كردي يعني تجي تشيروكي فلكلوري براستي يعني تجي تيرناب وش خندنا وي تيرناب ام بيجن وك نمونه ميرزا محمد كچلوكي بيري تيري سيمر ديوا حفصري غوري مانجو كيس خاتوني ماري رش بيرا بيبني يعني تشيروك تي بيرا ممزاروك بون ديو بافي مرفي مجمر دقوت او تشيروكي فلكلوري وكي دي يعني مجوات تيرنت بون او جي قوناغي تشيروكا كردي يعني وقو ازدن الخيري آدن يعني تشتك هي خليل دوكي اللي كولينك تشيكري وانتولوجيا تشيروكا كردي كردي باشور تشيكري بتايبت دي بيش قلتنا غادي ولو وقت ماتماي دميني دي بيتشلو عبد الرقيب يوسف تشلو هلبستا فقيت اب بناوي برسيسي ابد وك يكمين تشيروكا كردي دبينه يعني برسيسي ابد اوجي قزيده ما ما اوجي بقوتا تشيروكا كي بشويه هلبستيانا هاتي نفساندن وينا وقت دسبيكا تشيروكا كردي دبينه لئيم بتخمينه من تشيروك جبا ملا محمود بايزيدي دسبيدك وباليكاريا الكسندر جابا يعني تشيروكي وينا نيفيسكي بتخمينه من تشيروكا نيفيسكي جبا وينا دسبيدك امي دوفر بين سر تشيروكا مودير تشيروك بلكي مهمية جدريا اف سوسيال ميديا رو خونده به وقتی گدو پیرک لسر زاروکا کی بهدو دی کیفن اف دی زاروکا من درن جم قاضی دی به ولا کا شوره کی بین نظام چو وینا بگن تو قد هر کی براقت کی خرب پیرک گلوقات خ دی بجن وینا ولو نکن اگر دادمندی وصاب برا زاروک جيره بمنافي ای قاضی ناز دک او جا زاروک دی و اد جزا دک اف تشيروكا وینا طيب شويه کی نویسکی هاتی نویساند بله آدن يعني ام بين سر آبنجا يعني ششاب بوره قال لك ام كرد همود بيجن تشيروكا مودرن جبافو اتمو دس فكريه واتمو صالة 1913 دروجي كرده لاسطنبول تشيروكا بينا بلاف كريه محمود لوندي لسرفي تشيروكي باش ليكولين كريه ويجي تيبي عربي وجوهستي بو تيبي لاتيني بلاف كريه مجي وارد سال 2056 مال برا تيريج دي بلاف كر لي او تشيروك نتمامه يعني مخابن فواتم او تشيروك بالتمامي بلاف نكريه ما بري حفتيا شو مجبولو تكليف محمود لوندي يرداني مقود كا تمامي افي تشيروكي لكوماي روجي كورد جمارا يكي دي بلاف بوي تشيروكا اف تشيروكا فواتمو دجمارا دواد تمامی اوی بلاف نبوید آسیا د بلاف نبوید آچارا د بلاف نبوید و او روزنامه نما درکتی او کوبار نما راوستیای چار جمار درکتی وید آی کی د بلاف کریه وی محمود لوندی ناو چیروک جیج باخوا کریه شویش و فراد جوری جد انتولوژیا کردی د تخمینا م بناو شویش بلاف کریه اف چیروکا فواد تمو قال لك نويسكاري كورد ايج دوي وارد مجولن دبيجن يكمين تشيروكا مودرن لبافو اتمو دسبيكري محمود لوندي ناوي شويش ببورن شويش بنافكري دسبيدك مخابن او تشيروك نيفي وينا بلاوي باش يمين جي بلا نبوي بله ادن تشيروك جبتجد خافتنا خد دسبيكي دا اني زمان نويسكارن روناهي وروزانو وهوار ومير جلادت بدرخان كاميران بدرخان قدري جا نور الدين زازا يعني انا قال لك جازو تبي بيجن ولا تشيروك نفيس بو بلكي قال لك ماطماي بمين في ناس كل وقت سياسه مدار وقت سياسه مدار اللي كان بيشغوتنا ممي الان وغيرن بيشغوتنا ممي الان وي نفيساندي وسي دورو بل نفيساندين لويدك امزاوي داني نور الدين زازا لبني نافي خد داني تشيروك نفيس يعني بنت مانا ديمك تشيروك نفيس بنافي يجي ناف تشيروك نفيسي هواري دهاتي تشيروك نفيسي وي دمي دسر وي دماهاني دي نور الدين زازا وقت تشيروك نفيس يعني
دوفره يعني دوی دمه دی پشتی وی دمه يعني زکارم جگرخوین جی ببیجم ولا جگرخوین سالار و میدیا براستی سالار و میدیا چیروکه شوێداری ژی نویساند بوو رشوه شو البته قلت يعني رشوه داري براسي رشوه داري قمرو تخويني بشويكي بخشانه هاتي نفسان النهل بس يعني شي رشوه داري حشتا اجا بين حشتا بلكي از وتجي وقت روك نفيس بكيفن نابده يعني حتى روجا ايرو قال لك نفيسكار لسر روجا افا بيجن برا تخمينا قال لك نفيسكار لروجاواي كردستاني تا روجا ايرو جي قال لك تشيروك دنفيسان انا تشونس روماني انا روماني دنفيسين وكو روماني بنفيسين ايدي بخلاطه نوبل ورقرن دفش تشيروك برداني مخابن يعني كاريج رومان فان بفرسن اري يعني اسفام لكن بيتشما قال لك بري تشيروك دنفيسان كورتا تشيروك دنفيسان انا تشون روماني يعني ابا هنيجي براسي بالا مدك كارم بس بري تقوتنا تفشكر ببرم دوهم متخوان توريا نرويجيا دبيجي كسي كو تشيروكا دنفيسينه دبي دسبيك جيري كاري جوي دمي رومانا جي بنفسينه آن یک جگو دست به که رومانی بنویسی نکاره بگره چیروکیش بر گل کی زحمت جیره بیش آخه چیروکی نیست کرم بک سپاس نظام يعني براسيجي لبامة هما ياو كي رابوي وهالبستي يعني جبرق ناينر خاندن بسينوري فكرية آزاد هما قوتنا البنقوي هفدوخه واز دركتم درفة بن بارانه دي بسيوان هم دواري چیروکی بیلعش نظام در حال چیروک يعني كرت رومان وك رومان جمكه جي دسبيكي حتى داوي يعني رومانه مخابن خوياي قال لك دخوازن قوي جمي هموي بكن رومان كرت تشيروك او يعني بلكي دقوندي مردر باص سر قوندي خوي جمي بنفيسينم او دبتشيروك ورومان اجا يعني نفذك دريجي جير دريج قلت روماني بنفيسينه شويكي تایبەت جێردبێ بەرحال یعنی کەکێ مە جەمیل بێتر کارت بێ دەربارێ دباخبێ لێش بۆ کورتە چیرۆکێ مخابن و نویسکارێ مە ئاە یعنی ez dikevim malperaz dişopînim yani dolatê me di beşê çîrokayî pencera çîroka çend kesa nivîsandine yani ez nizam mafê me be ez hineka binav bikim ê di binav nekim belkî bixeydin lê yani çîrokekî nizm jî yani xuyayê kes nema çîrokê jî dinivîsîne bigore min wa dirêj kir سپاس کا قادو مهرن جمع مستجمیل مستجمیل نک مولو دبا بيت رومان بانان بلازي برسا خويا دوميشتا بكم ما مستجمع رومان يعني دبيجين نفساندنا تشيروكان وهاد بيجين يعني نفساندنا تشيروكان زورتر جي نفساندنا روماني با و دبيجغوتنا پرتوكا تايا بوهاروك تجي نویساندیه وکی دیجی ماموستا دیلاور زنگیه گو پیشگوتنه ویجیشتر نویساندیه و هر دو که ده پیشگوتنه خود ودانیه اف چیروک و چیروکن وی پرتوکه يعني ناوی روماني ابدا وناني هولي يعني اف جي وك تيبينيه كي از دبيجن يعني وهردو كا تجاري وبحثا روماني نكريه يعني هناك دبيجن قرك ما مستجميل نابي بكرنا تشيروكين ما جبر وي قالكي فوكس كريه لسر سربيهاتين قد مالباتا وي انجواكا وي دي تشيبونن وبهف جريداي وكري رومان تو درباري رومانا خوغو هاروك تشد بيجي كرمبك سپاس محمد عبد الباقي ما دسبيكان فيساندنا غوهاروك براسي نلبر تشافين بو هاو قاس دريج بك يعني بويرا كابو متخصص از سربن فيسن بلي بيشي مدز بن فيساندنا يكر مديد يعني درفت هي از دفي تشيروكي جيانا خلقي ما دوي قناخي تشاوابو جهر آليده جبرولو من هنا كيف فكر وبو رومان يعني والجنب براسي وقال لك جيت بيجن اوقاس جدابون ما بين روماني وتشيروكي للتنا يعني هناك جدائي هنا لانها اوقاس بنقهيني يعني
ما چیرۆک بەلکی لەسەر بویەرەکەی تەنە یا دو بویەرە ئاوا دەبێت لێ ڕۆمان بەلکی گەلک بویەر تێدابن گوتنێ وێ بێترن درێژترە وەڵحاصل ئیجار ئەم vەگەرن سەر گوهارۆک پشتێک مدیت ڕێ هەیە دەرفەت هەیە ئەز ژیانە خەڵکی ما وێ چاغێ بدم نیشاندان و وێنەیە ژیان ئاوان هەر ئالیدە ئالیە جڤاکی ئالیە ئابۆری ئالیە تناولێ بکە هەنێک سیاسیژی پەیوەندیێوان گوندیتیە عەشیرتیە هەرێمێ مدیت تشتێکی باش ینی و ئەو ئاگاییل جەمە هەبوون ئەز وان ئالیە ژیانە خەڵکێ ما بنویسم بۆ ڕۆمان پێشگوتنێتە مەگوتی چیرۆک و مامۆستا دلاوەر زەنگی ئەویژی گوتی چیرۆک جەمە گەلک ئەو قاس جداهی تنە ینی ئەمکارم بێژن چیرۆک ئەمکارم چیرۆک درێژ ئەمکارم بێژن ڕۆمان ورۆ چێ بوو مامۆستازانین بێژن لە سەرپێهاتیە مالباتی ئان جڤاکی تە چاوە بە هەف گرێ دانن و تەکری ڕۆمان يعني عادة رومان لهنجا كوي سركه هي دهمي تشيروكي دهمي روماني ده او يعني فوكس يعني يك تركيز سر ويدك نظام مجي هناك الجوهروك لينري داويا روبلين داوي دي روماني ده او لهنجا تنخويا الى علو نابي علو بيدا نابي شما لهنجا سركه رومانا جوهروك نعلوي بلكي حسين كي عثماني آغای گوند او دسپیکا رومانه کار بیجه آیا داویجی او الهنگه سرکیه علوجی یکجه کسایتی رولکوی باش در رومانه هیه سلیمان رمیجی رولکوی باش هیه والحاصل چند کسایتی رومانه يعني ورد رومانه ده رولاوان بر بچاف بهتر جه ایدنه ده سرکه و ایک بویرا رومان لسر هاتی آوا کرن بویرا وی بو حسین که عثمانی بله مام جميل ولو تديت تقلك يعني تشكلابورا كرديجي سودقرتيه وتخسي في رومان اخرى قال قلت في الشام خوندن تيده دسترانين في الكلوريتي هنن فليتي قطو تشيروكا فليتي قطو تيده يعني رومانا خملها عندي بكالابوري ان تديتي لازم اف كالابور جي تيكا في رومانا ده تشد بالدراجه مثلا ماموس جيانا خلقي ما دوي دميد يعني دفابو افتشت بين جوتن يعني خلقي هفدور تشيروكو بويري و دمج هفرد جوتن اودا ايفارا شبه هيك اودا اغاي گونديا مختار گوند اجاز دوان شف هيك قادجي الا هناك سترانفانجي حاضر بون يعني اوانج دستران اوانج قداري تكرن وفاجي مديد قفيداكوي هي يعني دفي افستران بين وق عربي بين بيت تثبيت كرن نفيستانتنا كله برفرهد مثلا فريتي قطو كوفارك كردي آمده دردكت مخوان نویساندنا اوپس دمر بو شاکر اوپس دمر بو مجوی ورگرتی و مترومان جی اشاره کریه یعنی مگوتی اف مجوی نقل کریه یعنی مجوی ورگرتی د دما بویری رومانا گوهاروک د فلیت قطوشی بویراوی و مامي علي عثمانکی یا دوی سال ده بو یا سالک بریوی بو لگورم برسيو هيدان هاف و براورد كرم بهفره يعني هما دوي صالي دبو يعني يك هافيني بو يك زستاني بو يك بهاري اولو صالك دوي نافيد درباس بو يا شو يا انا شو جبورو مجديد مناسب وباش جي بويركوك افريتي قطو مامي علي عثمانكي دفي رومان دفي قوتن اوجي آليك جيانا خلقي ما برای چلو دنا بویر دنا واتشه دبون چلو هفت کشتنش سرچه هفت کشتن وش بوچه هفت کشتن تشت دنا برای واتشه دبون سترانه دن نه دسترانه کنک بون او باقي علوج نفيه خورد بيجي او کنکم بس
سێ چار سرانێ دن ئێگد ئۆدێ دەهاتن خوندن ئەوژی نویساندن ئەو شتێ بەێ ئەو سرانێ ئێدن مژ پرتوکە سەیدای جگەر خوین وەرگرتیە و چی دن هەبوو تێدە ئەو فلکلۆرێ بناڤەڕۆکە ڕۆمانێ دگونجی ینی بەێ ینی گۆشە هێرگت گونجە بەحسا هات گوتنێ پێشیاتە ئانی زمان دمەه و نیڤەکێ دەستکارم بێژم هەردوو پرتوکێ جەلیلە جەلیل جامێرکی ستاندن مەخواندن دمەه و نیڤەکێت و گەلک تشتێ تێدە ئێگۆرم بالا مکشان ملجەم خوانویسین ئەوژی دەرباسکردن ناڤڕۆمانێش بۆ ئەوژی بمینن نەیەوەنداکردن ئەرێ پرۆفیسۆرە جەلیلە جەلیل خستن پرتوکێ لێبەرکی ئەو پرتوک دەست هەر کەسی نەکەوێ وەختێک دوێ ڕۆمانێ یا ڕۆمانێک دژیت بێن بەلافکردن و هین چێتر بێ و هینج بێتر چێخۆ بگرنش بەرگۆ پند و گوتنێن کەڤنارە ئێ گەلک هێژانە ڕاست سپاس مامۆستا جەمیل ئەمێ هەر ئەنجەم کە قادۆ تە حازرە قادۆ جان بەێ بەرمۆ کات نەخویایی سپازم تە ببینم پاش پرسا خۆشتە بکەم وەگۆ کامیراتە دەرهێنەرێ ڕەمچەند گەرەک نەبینە کامیراتە وەگۆ نەپێخستیە ڤیدیۆتە کامیراتە ئەو نەدەست مدە ژمێ تاریە سوورەتێتە نەخویایی جەم کە کاینایەتە هەگەتە دەنگێ متکازێ پرسا خۆ بێژم وەگۆ کە قادۆ مامۆستا جەمیلە مێ تەڤەگەرن کەرم فەرموو پەرتووکە تەیە دووەمین بیرانینێن ئانژی چوونە سلێمانیە بەری گواز پەحساوێشتە بکەم خوازم vê tiştî ji te bêjim gelek nivîskar henin bîranînên xwe dikin roman yani gelek serpêhatiyê em serê wî hatinin an bîranînên wî henin di ser hev û dikin roman heta çira deyê yani ev mesele rast e û çendî zimanê bîranînan li zimanê romanê digunce yani çendî hermonî navbera zimanê bîranînan yek bîranînê xwe binivîsîne û zimanê romanê romanê zimankî taybet e yani wek nimuneyekê nav toraya Kurdî ji te bînim mamosta Firat Cewerî romanek nivîsandî bi navê Kevoka Spî li hemî Kevoka Spî mixwend hemî bîranînên wî nin çawa ji welatekî çi welatekî û çi intrîk çi yani intîba di wî welatî stendin ew hanîn ziman û dawî navê kirî roman gelo çûna Slêmaniyê ew jî mî navê ye yani an jî çima te ew jî wek bîranîn te çima nekir roman tekarî bû bev girê dana û çûna Slêmaniyê bikirina roman fermo تجمع بپرسل جمع بîranînê kesekî bîranînê yekî jima yanî dibêjim nabe roman yani navê bikun roman jî nabe roman taybetmendiyek wê başqa heye û bîranîn başqa ye ev pirtûka çûna Slêmaniyê ez karim bêjim ji yani biçûkanî di 18 salî bûm ez diçûm cîna mesela rêk dirêj ba kaxetek û pênûsek me bixwar dibir û navê gunda min dinivîsî gundê têrdek baz min çi dîtî min dinivîsî lê ev çûna Slêmaniyê bi taybetî me baş hojyar amade kiribû ez tiştê bibînim ez binivîsim û bi rastî jî yani em diketin trombêla di balafirê de her pênûsa me û kaxeta me destê me de bû tiştê me dît ya tiştê got dihat berçavê me me dinivîsî tiştek merçê bû me dinivîsî saet bi saet roj bi roj dan bi dan me dinivîsî paşê mikir balkêş di dua çûna te de tiştekî wilo balkêş gotibînê ziman ji wek naberoka vê pirtûkê ji temaşevanan çûna me bixwe çûna siyasî bû yani ez yek ji şandek partiya pêşverû em çûn Slêmaniyê li ser daxwaza رحمتي إمام جلال وبراسي رحمتي دكتور كمال فؤاد يعني أوي قالكي
خۆست ئەم هەرن سلێمانی ئەم چوون ئەم دۆر 20 ڕۆژار سلێمانیمان ئەم دریا تەهرانێ چوون ئەم چوون تەهرانێ کەرماشان و قەسری شیرین و دەربەندی خان و ئەم چوون سلێمانی لەڤەگەرەژی ئەم پێنجوین و باژارێ دن سنە و مازم دیسا کەرماشان ئەم چوون تەهرانی یعنی ئەم ji vird ji Şamê em çûn Tehranê û ji Tehranê dîsa wextê em vegeriyan dîsa hatin Şamê îcar tiştê balkêş li cem anha tiştê got min birê didîtin ew gund û bajarê Kurdistanê çil Kurdistana Başûr çil Kurdistana Rojhilat heya li Tehranê jî tiştin min nivîsîn bala min kişandin min ser nivîsîn yanî min bixwe ev alî ji nivîsandinê gelek bala min dikişand û kêfa min jêr dihat yanî wilo ez pê rehet dibûm bi min xweş bû ez û va tişta binivîsim canê aliyê siyasî û partî gelek hebû vê çûnêdê lê min nenivîsîme hindik li ser nivîsiye ez neketime nav hûrgiliyê danişandinê wek di partî de çi çêbûyî çi çê nebûye gelek neketim nav ناعیشە مەژوێتە بەسانە دەرباری تۆرە و چاندە وان jî xorista Kurdistanê te yani te fûk ser çi danî divê pirtûka xwe bêhtir li ser du tişta li ser xorista Kurdistanê yani mok erib bijin tebîata wê gund û bajarê wê çemûçiyayê wê û rûbar û dar û devî û nizanim çi û bajarek me em lê diman jî me gelkî ser sekinî me adan li ser aliyê rewşenbîrî jî ez hinekî sekinî me taybetî li Silêmaniyê li ser rewşa xelkê li van bajara li va gunda rewşa xelkê çawa bû çilo bû hinekî nivîsiyê bêhtir li ser sirişta Kurdistanê bi rastî siriştek yanî kêm wilo li vê cîhanê kêm siriştîro hene li Kurdistana Başûr jî Başûrî Kurdistanê jî min dît û li Bakurê Kurdistanê jî ez baş geriyan li wir jî ev sirişt gelek balkêş û cê gerek eger guhdan pê bibe her du ciya jî bêguman li Kurdistana Rojhilat jî cê geşt û guzarê gelek tê de hene cên xweş û hêjan e yanî mesela ser hema wilo bi Kurtî tiştekî bêjim em ji Silêmaniyê hicdê Eyarê em ji Silêmaniyê derketin deşta Şarezûr xelkê ceh û nîsk û nok diçinîn yanî havîn bû em gihan pêncûyîn gelmê wan hîna por bû yanî dirokê di me havîn dît me bihar dît me zistan dît بێگومان جغرافیا کوردستانی gelkî berfireye tabiata wê belê çiya û newar wanin wênekî seqem cuda bin spas mamosta Cemîl em ê herin cem Qado ez bawerim vegeriya mamosta Qado ez ê vîdarim tu dîsa neçûbin êvar baş pirsa miyas Siyemîn Qado can te çîroka pêşî navê Kurtik tê Kurtikê ji temaşevanan şerove bike bê Kurtik çi ye te di Gurzek Gul de di sala 1989 de te belav kirbû di kovara Gurzek Gul de û paş re jî te berhevoka xwe ya çîrokan di 2009 de bi navê Serok û Meroka te çap kirbû lê piştre hew me dît yanî tiştekî Qado wek çîroknivîs me çîrokên wî nedîtin çima yani her wiha kes tu tiştekî dibêje di Wîkipedya xwe de ya got ser jînengeriya te nehatî nivîsandin tu dibêje kesê nivîskar ne hewceya got gelek pertûkan binivîsîne tu çi dixwaze ji xelkê bêje fermo gelek spas ji bo vê pirsê birastî ev helwesta min e wez çi bêjim pê bawerim jî ku mirov ne bi pirtûkan dibe nivîskar ez ana yanî dikarim di vê hevpeyvînê de di vê mijarê de gelek dostê xwe yê nivîskar ji xwe bixeyidînim û bibêjim yanî mixabin ez bi xwe gelekî ji rexnê jî hez dikim dixwazim bi rexnê nivîsînim gelek dostê me gelek kes pirtûka he ya her ji sê meha pirtûkekê derdixin
و چ بێژم ژواوەیە بوون نویسکار دخوێنێت تشتێک تێتونە نە هەنەر تێدەهەیە نە ناڤەرۆک تێدەهەیە نە هەڤۆکە خۆشک تێدەهەیە نە زمانێکی کوردی پاقش هاتی نویساندن یاوە نزانانی ئەس چ بێژم براستی bi bawerî dibêjim mirov nebe pirtûka dibe nivîskar dikare helbestekê bibe helbestvan tu dikarî bi çîrokekê bibe çîrok nivîs bi romanekê bibe roman nivîs lê ew qas berhem yani her jî 6 meha salê pirtûkek dito bi texmîna me ew kesaya asta afrandinê li ba kêm dibe mirovê gelekî binivîsînî asta yani هنري ام ببيجن داهناني ابداعي اري ابدا افراندن ونزانم چي يعني الباوي كيم ببي اگر صالح شش مها برتوكي جدرغيني يعني ام چي بيجن يعني وقام بيقولوا دفوكا جواكي دي بيجن اي يعني تقايشه بكردك شيء اوقاس برتوك چاب دكيا يعني شش مها صالحكي از انا براسي دوستكي ما هي یا هر جی سه ماه پرتوکه که چاپ دکی یا ما چاوا ما کانیه يعني فهم بكن شيء بلكي زعما قادو جان بس شكرمات ده احتمال ابي يعني وي قال لك اني بس انا بجميش في اللي بلي درفتا شاب كرني دسفينت كات ايرو درفتا مثلا بيسر سرا هاتي هولي كاره وجاخي هنو پرتوكه خوجي چابك بس فكر برسا خوشته تا ما 2009 حتى ايرو ام 2020 11 سال تتب پرتوك در نخستنو بتايبتي چيروك تچما چيروك نيفساند كرم از انا جي تاني چيروك زانا دوي دمت براسي مگلك چيروك نو نيفساندن مل باخو د پندزم چ دما وقت اوينا به از بلا بكم از بخوج وا کسام نکارم لبا مروفكي کو بزماني كردي نزانب ولبا چاب بكم وك خديه سرسرا يعني امز فراز زلال وبكري ومرخنجي كريو ما تجارا جابيتي ومن نيفسانديجي از بخوج شرم دكم لبا مروفكي برتوغا چاب بكم كوب كردين زانه بخوينو بنويسيني لا زانه قادو يعني با برادنا برا مو وينادا يعني زوينا بباوري دي بيجم واگر نوصا ايجاره كه مو وينا برا روشن تي في مو وينا بهدور بكم ميوان از بدليل وبلغه باخذ برا او بدليل وبلغه باخذ بكاكي اخافتنا ويتما قد اخذ جده قلتنا حج قلتن بعربينه برحال يعني با دور يعني همو برتوكا بجير هر وشابك مبرد دمك نفيسان هن مخابن كانك دوستي من ديسا لدجي مدركتن قلتن ياو تلدجي هر تشتيه قلت از دجي وي كسيم اوي قد زماني كردي تيك ببي ويران بك خراب بك چه برتوكا جسر ايمايلا سرسرا هر وشابك از لدجي بينامه برا برتوكا نجير نفيسان كاكا اشكرا ما تاري مگوت برا 5 کسا دست نشان بکه نویسکار زمانزان روشنبیر 5 کسا دست نشان بکه چه پرتوکا هر بردست سرسرا برا بخوینن لیکولین بکن بنرخینن ولا پرتوک هجای برهم هجای که چاب به ام چاب بکن نه هجای برا باوجن خودیه غیدی نه غیدی جهنم اوی کری او نه پروبلم خودیه سرسرایه يعني ما ابايا قلت يا ازفينات بيجم از نابيجم برا سرسرا بيگرتن از نل جامر کارکی باجی دکا یعنی مرو براسی بوجدان جی باطه کارکی باج دکی یعنی افقاس پرتوک چاپ دکی جی پرتوک خانه کردی لی ام منویسان دو کوی پرتوک خانه کردی گل گمار جی کتی جدو سرسرا جبر همو پرتوک به ازانا هن پرتوکا بنا بکم باور بکته و همو بینر قانا الم تماشا دکن و ببیجن والله قادو شیرین مفداره و راستی بیجو خبراویه و زانا چند پرتوکا جی بنا بکم و کش ببیجن والله تراز ببیجن يعني مخابن چاند ویژه پرتوکخانه کردی ارزان دبه زمان کردی ارزان دبه يعني gerek بلیکونی خیلی کمیته که چه 5 کسا 10 کسا برا چه پرتوکا گبه بردسته ویچ و جام خانه برا بخوین بنرقین و چاب بکن بر حال از بیم سر خو جدو 2009 نه براسی آنا جی کارم پرتوکا درخم آنا جناو هفتی که کارم پرتوکا کرتا چیروکا چاب بکم و چیروک لبامد لابتوپامد براسی تیرا پرتوکا که هنه لبا همو يعني از خب جبرا پره جبریکا خو نگو پرم تنانه لی از جبا خو جبره بریکا خو مالا خو از وقت نویسکاره کی چیروکا دنویسینه پرا نادم و پرتوکا خو چاپ ناکم اویک آدن و شرخانه یک کجبو من جه باوریه به خودیه وینا نزک ایشه چاند و زمان و ادبیاتا کردی به از لباویجی چاپ ناکم ليه يعني از او قاصد وسطهم ودنفيسي مكاد ودم ونظام چه هر مهي پرال سر بده
ويا خم زليل بكم بچوك بكم لبام مروفك يقول نهي جاي كاس او قاسي بچوك بكم لبا چاب بكم از بخوای يعني براستي از زلال بيجم مروفكي بكرامتم كرامتا خنادم ببرتوكا كي يجبو بس چاب بكم وارزان مروفكي زك ايشه بزمان كردي بكردي زانه بيجبو چند دا کردی زمان کردی چاپ بک از یکمین کس لبا چاپ کم اجبو وی یکی چاپ ناکم براستی ما یکم لبا سما چاپ کر خودی وینا مروفکی ولا پروره مروفکی زمان کردی حز دکر مروفکی جای ملبا چاپ کر آنا جی سبز مروفکی ببینم که چاپ بک وکی درز چاپ کم چمانا یعنی و برهمم تیرام پرتوک که هنه آدم گوتنا چیروکا یکمین کم گرزا گل دبلاف کرد تخمین مت 80 دبو بله قد كوفاري حشتي ونهدمك وقتي از بلكي مش بيرا كربي كورتك خارنا كلو يعني او دولمات كولن خارن يعني تدي تشتاي بعربي دبيجن محشي محاشي نزانم تشي يعني او كورتك دبيجن كورتك يعني ما كورتك تشيك ما كورتك قالوا يا براكلو قالوا يا براكلو وين هاتي از بخوا يعني تبيجم كي باقي از تشيروكا تنازي دنفيسين كرد ما يبقى كرد مزاحيه بعربي بساخر از تشيروكا ساخر دنفيسين وجبوي جيم خلاطه يكمين ابيش بركا تشيروكا كردي قرتي 2003 تبيرا من لقمان بولات لكينك تشيكر دربار النفيسكاري قد دماربارا لوتخانه دمكي براستي يكمين تبيرا بلي لكولينك تشيكر بكا كيجا نفيسكارتي خوندن بيتر موجه غتلوت خانه د بناغه کی بشارتي دنګیسا د نمبر خو په دی وی دی یعنی ناوی چوت کارانه بجنابه خو از نابجم ناوی می یکمین درکات و کسکی نزانی بو کو ازم يعني گوتن فلان کس فلان ناف بهتر جهر کسی تی خوندن از نمره بوم demek شويه م هنر عم از شبجم شويه مش نویساندن يعني او مزاحي او ساخر او تنازي بالا خلقي دكشينش خلقي خوش دخوينين يعني بيكو زانبن قادو شيرين من يجي مبنامكي بشارتي دنبيسان وز انا جي يعني قلچغا دنبيسين قلچغ او برهما ودنا برا غوتارو چيروكي دي يعني تنكار بيجي چيروكي ياجي غوتار دنا برا هر دو دي بيتر رخني بيتر تشتكي وصاي يعني دنا برا غوتارو چيروكي دي او جي مب تايبت بخو چكر مال برا تيرج دما بشيوه بخو افران وانا جي زكار بيجم قالكي كيم بوين جبرق برهم يعني مالبر يعني نظام يعني براسي بلكي كيمانيا منه اللي درفت بلكي تنق مرو بلعب بك يا بنفيسين يا وكي دخل الجري شيء بك اجي جوا كسام براسي كيم برهم ممكن بينا من يعني ولو تبيج ولو تخازم هدي تشتابكم وفي درباره دي يعني تكرم انا فينا بيجم وما تعرفها ما ترجع بس قمانم تقلك دبع بيتي خلكش لما تنافي خوي ينهيني وقول بيجي تدبيج بعدين كقادوا بس تشتكيش بو وقول بيجي نديرو كي بيجي كك هذا خديه شابخانه سرسرا شباب ظلم لكن اوجد الباكي خوازه علي كارياني بسكاري كرد وك راس تشتي قلت راس او بلكي الخد ناري وقت شابخانه برتوكا حتى مع البرك ويجي هي وابرتوكي جو تشاب دكج خرد فروشه يعني احتمال ايو مسالك تجاري المسالات نري ليه بلي يما ازد بيجم القلتم تشتك هي كسي نيفسكار وقتا برهما خدشينه قرق جي باوريه بقرق او بخو باور بجوي برهما خو ناقو دقو تنسي قو تنوقو تقوت الهفانين كريه البستك وبوي برهبوكا البستا انجي فرهنگا كي انجي يعني براستي جي مخابنيه ازهر جمع لا دوغتنا في درباري ببوره دوغتنا انا قرق ام بينر بهبدور قرق ام فام بكن بچاب خانه چيه وشان خانه چيه وجداهيت نظر هر دو دجي باشه اگر سرسرات چاپخانه از بخوا دپجرینم ام گرک وینا ناس بکن لیکو وشان خانه به همز قد نکارم قبول بکن براستی ببورن و فرمو سپاس كقادو كك جميل ما مست جميل تو عمدية بله فناقر قال كي ايش ودردي خو نيفسكارا وشافخانه وقو كقادو اني زمان زي ورم سر برتوكا تياغو تورقراندي زماني عربي بو زماني كردي شنقال نامه يا ماموستا ابراهيم اليوسف قال له چندي حق جهاتي در يعني او چندي وقتا دما قوته نسخه عربي تخوينه ونسخه تيا كرديه قوته ورقراندي زماني كردي
قالوا چندی او ورگراندن سرکفتیه ادوا چما شنقال نامه يعني چه بالاتك شان قلت في برتوكي زمانه عربي بين زمانه كردي يعني او چه بالا تدبو قلت في مسألة ورقرين فرمو. سپاس مامۆستا عەبدولباقی بەڕاستی وەچەغێ برینە شنگالێ هینا نهاژی هەیە بێگومان لێوە چاغێ گەرمتر بوو نهتر بوو و باندۆر ئەوێ سەر مەگشا بێتر بووە چاغێ ژنانها مامۆستا ئیبراهیم ئەڤ نڤیسی بوو هینا یعنی ڕەشبەلەک بوو ژمر شان گۆ بخوین کە چاوا دەبینە هەگەر تشتێک دەبینێتە هەبن ژمر بنویسن چاوا خوان بڕاستی يعني قالكي كتسريم وشعبي مداقرت وقالكي بيكي بخشبهم ماموس ابراهيم بفي اواي اف رومان نفيسي از بخا متخص بكم بالقنامه يعني جبرقو قالك تشتي بوير وتشتي قرشنقالي درباري خلقي ما يزيديه ما دتشيبون حمي بالقكرن وخصتن رومانك مجي حنقي از قالكي بي هنگی باندورا و گلک لسرم هبو رابو جر تلفون کرد هما دروجا دم مع عربي خان يعني از هما بدرانا بوم حتى بداوي اني مجمع مصطفى ابراهيم ربط مو دستورات هب از دخوازم في نویساندنا تا في رومانا تا ورقرينم كرديش برقو براسي قرق بكردي بنب عربي بيتر يعني بعربي بخمناك باش لي بيتر قرق كرد بخوين جم كردا بدخانا كردي لب وخندوانه كردي كاربن بخوين او يجي بيت دليو هما صار تليفوني قول دس تشتر وقال لك كيف اويجي هاد براسي ما دس بيكر مورغران متقوت او قال لك وقت مربخله قال لك وقت داي حتى مورغران بداوي اني دنيزيكي سيما هادم ورغران او جبرغو جارا كمين بوغ رومانا كبرتوكا كله ورد قران كردي عربي ورد قران كردي قال لك زحمتي ويهون بالي كارجا چند فرهنگاجي يقول جم هبون بالي كاريا وان ورد قران دي ديسا كاركي زحمت واز نزانم چقاسي باش چقاسي يعني او ورد قرا متشكري وقع عربي بيك اني انا قالك خندوان بينا بيجن از بيجم تشتاج مهاتيه من داي باش واز قالك مخبر وستانديه وقالك لي كولينو اغاهي مدان سرها زمان يعني ايش بور قراندنه حياه قمولن فيسي از ديسا بيجم قالك خندوان شنغالنا ما كردي او بيجن بچقاسي اول قراهان يعني باركي خرابوي انا بله سپاس ماموستا جميل ماموستا قادو جان وحاضران قادو جان میورن سر زمان چیروک نویسه آنجی رومان نویسه براستی قالك رخنا تين سر زمان نفساندنه يعني چه در روماني دبه چه چیروکه دبه طبعا جي مخابنيه اجبر وكردين روجافا تدبستاني متن بونم همي فير بونن اجبر خوفه انجي دريا چند پرتوكه گو بخوندنن وهر يك جمجي بزاراوي خوي خوجي يعني محلي دني بسينه از اشتر وك نمونه كي بخوينم يعني من دن نمونه ولو ديتن الجم درومان نفيسا يك جوي شاهين بكر سويركلي ده هفوكك دو هذا زشتر بخوينم بچند غلطين آنجي چندي وي بزمان خوجي نفسانديه ده بيروج باش ما مستا چما وا يعني چما وها بس وا داني وا دبل زو پشتا خوا دي ما عند دي ما يعني او بخوجي غي زماني كدبر شاشتيه ده چایخانه آرامکو كذا ده چایخانه آرامکو كذا يعني اوه كوي درباسي چایخانه آرامکو به يعني قوتنا ده بكاراني البر قنبه ده چایكي بخوا يعني قوتنا اجديف لك قط نبا يعني جم شاهين بكر سويركلي ما مستجان دوزجي او جي رخنه زي رخنا كيف تشوك لي بك ويجي دكو رومانا خويا كوباني وهاني بسانديه دبلوا داعشان غزب
لفا داعشة غزبة فا يعني فان يعني او نون جبير كري انجي نزع بدفكير نفسان دي قركي هارا بردانا نيف مكرمانجان نيف اینا بکە وێ ئیشێکی مەزن وینن سەریمە یعنی باوەڕ بکە وێ ئیشێکی مەزن بینن سەرێمە ئەو ویدانی وینن لەهجا خۆیان مەحلی و ئیناژی باوەڕ بکە یعنی ئیمانەتە بێ ئیقاناتە بێ هەرێک جی دبێژن دەبێ قادۆ شێرینجی گەلێک جارە نیفساندنên خۆ دەبێ سەر فەیسبووکێ دەبێژی مەسەلەن من گۆت تداتینێ مگۆ گۆوات بنیویسینە گەلۆکات دەرباری وێ مەسەلێ ڕاستنویسێ تچاوات بینێ و پرسێک کولە بچووکژی دبەردە هەیە گەلێک ژمەژی گوتنێن عەرەبی دخن ڕۆمان و چیرۆکێ خوا ئانژی گوتنێن ئەنتەرناشۆنال ئینگلیزی فەرەنسی وابێ نەباشترە گۆیەک مەسەلەن زاراوێک کوردی بین وەک سۆرانی گوتنێ وا گەلێک هەنش بەرز ئەزانگۆیە وانن کارن وێ گوتنا سۆرانی بکن کورمانجی و تێخنشونا گوتنا عەرەبی و یا لاتینی فەرمو کەرەم بک سپاس زانێت تا چەند پرسکردن خودێ یعنی تا 6 پرسکردن از جبرم بەر بداوی فتێنی مرۆ توازم مرۆ هەم بزی هەمی بێژ yani berhal xwezî ez ji bîra nekim karibim yani zimanê devoka herêmkî ez xwe ne li dijim bes ana min e jandoz bi zanebûn bikaranî ez vê nabêjim min xwe romana Kubanî nivîsand û mirexne kir û belav jî bû yani xwe kêmanîn jî tê hen yani xwe jî yani jandoz pirsî hema wek kesayetiya baran dema giş Kubanî diçe raqa şûşak vodka û pirtûka Kurdî xwar dibe yani mavaya rû bi rû jî jandoz pirsî min got avaya nabî yani tu yani xwendevan dizanî yani dema çûna wê her berî li paytexta Daişê û şûşa vodka pîre yani asla romanê lawaz dike hunera wê lawaz dike berhad di derbarê ziman de jandoz bixwe jî di romanê bixwe de jî nizam di pêşgotina wê de cîkî tînî ziman ku axaftina wana devoka Kobanî yani yani bu roman bixwe jî li ser bajarê Kobanî romanê datinê ser zimanê wa daxive ji ber roman li Kobaneyî û ser bûyera Kobaneyî û li ser Kobaneyî xelkê giş Kobanê ew li hengê wê kesayetiyê romanê ji Kobanênê bê şek wê devoka Kubanî bikarbînin ne aqa mişlo yan jî dêrkê yan jî behdîna bêguman yani evaya zanebûn bikaraniyê jandoz bijî jê re evaya tiştekî birasî lê Şahîn Bekir Sorekli birasî yani mamostê me yê ziman dilo zû dê dinivîsîne yani berhemê wî gelekin yani ez bixwe çi bêjim ne di hemû berhema din mirov dikare zimanê herêmkî bikarbîne devoka herêmkî bikarbîne ne de hemû mirov kare bi zanebûn hevokekê gotinekê tiştekî bikarbîne wilo ji bo wek Ereb dibêjin wezîfe yani mirov karekî bide wê gotinê wê hevokê wê baş be ez bixwe ji wa kesamê ku ez bi zimanê herî hesan dinivîsînim ji bo ku her kes tê bigêje taybet zimanê saxir zimanê tinazî zimanê çi gotar be çi çîrok be ku ne zimanê ê xwendevan yekser jê fam neke nikare bikene nikare bigirî nikare li xwe xe nikare yani pêr guncaw bibe yani gerek zimanekî her kes tê bigêje aniha jî ez tim dibêjim û dinivîsînim jî mirov gerek bi zimanekî binivîsînin ku xelkê me jê hez bikin ber bi ziman vibê ne ku em bi zimanekî ferhengî binivîsînin xelkê me jê nefret bikin û jê dûr bikevin û bibêjin ya bi çi zimanê nivîsandiye ez jê fam nakim wê dî ne ma ne min bixwînin ne te bixwînin em gerek bêhêlin xelk ji zimanê me hez bikin ji zimanekî xelk hemû tê bigihêjin ne ku bi zimanekî ferhengî ku kesek tê negêjin fam ne ku jê êdî nefret bikin û jê dûr bikevin ana li ser Facebook ez çarakim dinivîsînim rojane ez postê me hemû bi Kurdî ne mixabin kes naxwîne yani dixwînin jî bîstên pazdan sîhin wekî de lê cama yani postê bi Erebî mixabin postê bi Erebî zimanê xelkê zimanê serdestayî zimanê dagîrkerayî mixabin xelkê me bêtir dixwînin û xwe fêrî zimanê xwe nakin
و doza Kurdistana mezin dikin agu Xwedê xwe jî nikarin rizgar bike. Yani Türkiye di destê xwe diberdidin û bi dû êber dayî dikevin do. Yani ziman em parastine. Ya xwe biparêz, zarokê xwe biparêz, ziman bigir, hema heta ka niza bê çilo çêridi. Mixabil wê zîne ku xwe nawestînin yani ser sarin eş ku zalim. برسيدين يعني شو بيجم نظام يعني نم قلت شش حق سكري قضيه مثلا يعني درباس كنا زمان ديتر هندري رومانا خد يعني تشيروكا خد يعني افياجي من انا ام كرد دولة عمتنا يعني اف خزي بزعنبون افياكا يعبدي يعني هر يك جبا خواز قلتنا كي عربي تركي فارسي الماني انجليزي فرنسي نزانم چی بینم بخناف زمان و بکار بینه از گلکی لدجی بینام لی دولت هنه دولت بزانبون وی کاری دکن و دبیجن اگر موسا نکن و زمان ما زندی نمین و تکره و لاواز ببه اما دما گمد خوند لهولندا ماموستا می آزمان ماموستا زانکویا هولندی بود لباجار اوتریخت مجھے پرسیم مگوتیا و از دبینم یعنی سالانه گوتنه بیانیت که ناف زمانی هولندی اف چاپ مایولو چی دبی گوت که ام موسا نکن اموها نکن و زمانی ما زندی نمین و تکره و لاواز ببی و ضعیف ببی و قلس ببی دوی ام موسا بکن حتی تاکو زمانی ما زندی بمینه و از براستی جی بنری نوری لی ام کرد گرک یعنی ام بی دولتن ام جبا خو بیکی نکن دزگه جی برد بین او دزگه جی آنا باشور کردستانی هم وقت دولت کاری ویرو لرابه لأز وتيج باخو قلتنا هولندي ألماني إنجليزي فرنسي عربي تركي تيخ ناف زمان ده از بخوت يعني ما في نادم خود دي كاري بكم براستي يعني جانا زمان دفوكي بكارتي نمش بوكو هركز جمو فام بكي اللي براسي از خوجي رخنا دكم خوجي شاش دبينم نجمع في منه لجبوك خلقي اكثر تيد بجيجن جبوك بوستا كيد فيسبوك كيد بلكي بروبلمتنا اللي داخل تشيروكا وغوتار ياجي روماني وشاب ببي از بخود بخورتي لدجي بيه كيمه ومالا تعطوا سپاس گلکی مامۆستا جەمیل ئەم وەرن جەمتە بەرێز پرسا خۆ بکەم تر دەرباری بێ مەسەلە چت بێژە مەسەلا زمان زاراوێن یەک بە زاراوێ خۆی خۆجیهی بنویسینە یە محلی ئانژی دەبێ زمانێکی ستاندارد ولو ئەم پەیدا بکەن و دەبێ پەیڤێن عەرەبی ئانژی لاتینی ئەم پەیڤێن کوردی ji زاراوێن دیتر بینن و تێخن ناو بەخشانên xwe de kerem bik بله نه تشتكي فشارتي زماني كردي مروشو برقالن قالك زحمت درباس ويش برقو نبوي زماني دولتي يعني نبوي زماني دولتك فرمي يا زمانك فرمي دولتك حياقو بب زمانكي ستاندارد جبر هولوجي زارافو دفوكي حرج جهة كيش ايجي هنك جدائي هنا يعني كيم زيادة هنا ليه مثلا من بخوا وقتك من فيسي افرومان وبرتو كيدن من فيسين حياج مدهات متخصت وقت كي قادو برين هاغود زمانك بي ايك بغني تبك هي بتشيز بيش قال قوتن دهاتن بيشيما بتايبتي وقت ورغريد لهم بريوي بكردي تنبون از قريام فرهنگاجي هنك جوان من ديتن جارنا از نچار دمام باللاتيني يا بعربي قوتنا وش قال لك هندكو براسي بلكي بهتر جوهاروك ده قوتنا عربي هاتن اوجي مخصتي از درباسكم مش برقو شونا و قوتنا كردي و چاغي تنبون و دما بويرا جوهاروك او قوتن بكردي تنبون مش برقو قوتنا نه جا وق عربي هما بيش نویسی درباز جبدلا شونا قوتنا عربي يا لاتيني بنویسین اگر قوتن واتیاوی بسورانی یانجی بزازاکی یا بگورانی یا دفوکدن هبه قلکی باشه الجمع نتنی باشه تشتكي بيتفيج يعني دفيهم بلو بكن جبدلك ام فارسي يا عربي يا تركي دينن يا لاتي دينن نا عمل زمان خدين اگر بزارابكي دم بجي چپيت هينچتر دب زنگينيك زماني مره و ام جويه كيجي درباس بن ام دبن دست زماني دن د فارسي وعربي وتركي خرزگار بكن يعني
بله بله مامۆستا جەمیل ez ê pirsa xwe ya dawî bikim ji ber saet û nîvekim li ser ekranê nin em hinkî ji wextê jî em ê zêdetir lêxin vê carê pirsa me ya dawî yanî ev serborên romannivîsan romanivîsên Kurd bi taybetî Kurdê me yê Rojavayê Kurdistanê yanî di nimûne hene mesela îro li Ewropa jî dijîn her du kes Can Dost yek heye û Luqman Slêman jî di du heye divê dema xwe ya dawî de gelek roman derxistin barin her yek duwa du sê roman derxistin ti wa serbora her du mirova ti çawa dibîne û pêşeroja romana Kurdî ya gobzimanê Kurdî zaravê kurmancî tê nîvsandin û bi taybetî di nav Kurdên Rojava ti çawa dibîne yanî serbora her du nîvîskara tê ji mir biaxive û di pêşeroja romana Kurdî bi çi rengî be kirin bik بله بێگومان ji غێری yani can Kurd jî heye û hinekî dî jî hene lê birastî ez destxweşiyê didim her du nivîskara her du romannivîsa bi zimanê me yî zikmakî dinivîsin tev û belkî bêtir mamosta Slêman bavê Arî Luqman Slêman bavê Arî bêtir ew bi devoka mala xwe yanî ew diya xwe ew bavê xwe ew birê xwe çiro bi hev re dipeyivin diaxivin wilo nivîsî wek berîn hata got mesela dibêje mi go ew min gerek bêje min got ne mi go yanî devoka nav maleyî ne êdî ew eger karibin ew jî wela Can Dost gelek jêr nexwendî birastî ew belkî hekî pêştirê ji bavê Arî ji Luqman Slêman ez hêvî dikim bimînin li ser nivîsandina bi zimanê Kurdî û em ez jî wek ew jî em hemû em bi hev re karibin bi zimanekî Kurdî paqijtir û safîtir em binivîsinin û em gotinê wek te got ê zaravê din karibin derbas kin nav nivîsandinê xwe wê gelekî baş be gelekî spas çi were Spas mamosta Cemîl gotina dawî ez ê bidim mamosta Qado can tu amade yî em pirsa dawî te bikin ji ber zêdî saet û nîvek me derbas kir ez dê sê çar pirsa di pirsekê bikim ji bo gotina te ya dawî ti çawa çîroka Kurdî dinirxîne divê dema dawî di çîroka Kurdî yanî eger em bêjin dikare ji pertûka min dest pê bike û tirexna jî bike ji mafê te yê her wekî dî jî wilo ti hezir dike ti çîrokên xwe wergerînin zimanekî dîtir em kêmayî li Holandayê te wergerînin zimanê Holandî pertûka xwe ya çîroka û pirsa dawî jî ti gelkî ser sosyal medya te gelekî çalak û heftim jî her rojane ti ser Facebook belkî sê çar posta jî dadixin gelo mebesta te ji va postê te çinin yanî rolekê dilîzê ew hizrê te yê wek nivîskar digihîne va mirova digihîne gel fermo karim bê sê çar deqeterê ji bo em birnamecê xwe dawî bînin bi pênc ez tiştekî din lê zêde bikim postê me ez bi xwe tenê bi Kurdî dinivîsînim û ez bi me best bi Kurdî tenê dinivîsînim da ku bala xelkê hemûyan bikişînim ser zimanê Kurdî û bibêjin yanî bera yanî pozê wan bişewite ew ê ku tenê bi Erebî dinivîsînin yanî zimanekî me heye em hemû ji hevdûr dinivîsînin em bi zimanê xwe binivîsînin ê min me baweriya min ev e berî du hefteya dostekî min li Holanda telefona min vekir û pîrozbahî li min kir min got xêrê çi bûyî yanî tiştek tu ne gotina xanima min pîreka wî bir alîkariya postê me dîploma zimanê Kurdî stendiye li Holanda bêjî wala yani bi rastî evaya xelatek bû ji bo me got hengî postê te xwend û tenê bi Kurdî wekê dê got xwe fêrî nivîsandinê kur û hevok û nizanim çi û dîploma zimanê Kurdî ji dû postê me bi rastî kêvam gelekî hat adin yani zimanê me yani em xwedî lê dernekevin ji xwe dijmina tim qedexe kiriye û em pê nenivîsînin wekî pê binivîsîniye mixabin yani em ez bang dikim ya xwedî li vî zimanê derkevin em xwe pê biparêzin ji xwe vî zimanê tenê em parastine ev ziman her bi rastî em ê tazî bibin tiştekî me namîne yani mixabin ji wevaya bi xwe jî şaşiya partiyê me ya partiyê me ku baş bana
وزك ايش دوزا خبانا ويخدي لزمان دركتانا اندامي و هر کس مجبوری خوندن و نویساندن زمانی کردی بکرنا يعني مقابل درتكفن سر قناه التلفزيون جده قوتنا حفت قوتن ونيف بعربينه يعني بلفكرنا عربي مخابن يعني از چه بيجم وقاش وسرو كوريبي بارتي يعني يا تخدي زماني قدر لا كرتي چلوش مر كردستاني رزگار بكي يعني رخنا نرخاندنا تشيروكا بالتقييم تشيروكا كردي نرخاندن يعني بتخمينه انا از بيجم باكوري كردستاني براسي تشيروك تين نويساندن قالك نويسكار هنه دنويسينن باش دنويسينن للرجاوي كردستاني يعني حليم يوسف باش دنويسان مقابل دفجي بردا بدو روماني كتيه روماني دنويسينن قالك يدنها بو انا هنا كيدنها از بيجم از تخينم مبري دمك براسي تشيروكا جزاغروس عثمان رد مالبرا ولاتي مد شروبا كوخكي تشكيولو براسي كيفام جرات يعني خوزي بردوام بكو بنفيسيني يعني سباسياتك براسي دي تبار بردوكا جبو كورتا تشيروكا درخص يعني براستي كي بردوكا كورتا تشيروكا درخيني غرق مرو خلاتا كي بيبك جبر كسنان بيسيني هما قش هلبست براستي يعني نوصل نظام يعني از خوازم لداوی اگر دقیقه که بدیم از کرتا گلکی کرتا چیرو که فرمو قالك برجي هنن بس نكارم مخابن مكان برسي بوابدن قالك هوالين هيجا تشتن باش نفساندن لبيتي قلتنا خو بداوي بك فرمو از کرتا چیرو که گلک يعني وقت چیرو که منا وقاسي کرتن يعني دروبل سيروبل چاروبل بس بري حفتي که افر چیرو که گلکی کرت نویسان زجور بخوینم و من جا بداوي بينن خون از شصالي بوم دما كالكي من جخورا بو بيكو الشليقة بتشافين خوذا باقش بك بر بقريسي قولوش يلي بشت مالا خليلي قوضا بازدا ما تشتك فام نكر بيركا من دقوت كالكي ودين بويه بشتي سي كات جميران وغريا دو شربكين تجزير لبرمداني وقوت من دخودا دي تبو كو دو شربكين تجزير دبن قلوچي لآلية چپي دا وشاردين بوسي و 3 سال لبنده خونك وهامه هما كو چاوين خواه ودكم تشتك ناي بيرامن سپاسياتا دكم سپاسيا روشن تيوي دكم سپاسيا همو بينرا دكم كتانها يعني ام قبول ام حمل عند الوقت بيجنلو والما بهداني كرن مالا روشن تيوي مالا وآبا سپاس قادو جان سپاس بو حاضر بوناتا سپاس بو مامستا جميل ابراهيم رومان نویس سپاسيا وهردو كادكم وسپاسيا همي تماشوانين هجادكم وف ساعت ونيفا كم لقل ونن ام هيفيدارن كو ام هرسي كاب هفره مسوديك درباري تشيروك ورومانا كردي پیشکش وكربه وزانياري خو دابن و مهيدار روجن پیشیجی ام کاربن لیسا خلق الوها گرام بوها پیشکشی وابکن از کارم جور بیجم بناوی خو عبدالباقي الحسيني وناوي كيتيا قشتياني بسكارو جمواني كرد لسوريا سپاسيا وبدكم وجور بيجم شفباش وبخاطريوا
شکر شیرینه بر ماریامه لی میدان را گردوز نرینه شکر شیرینه بر ماریامه را کردو میدانم را کردوز نرینه نرینامه شکر شیرینه بر ماریامن من سیران ترک دیبو شکر شیرینه بر ماریامه من شتران تیرک دی